Nampak ring parikrama pilkada serentak warsa kali talipat likur. Ketua KPU Buleleng Kombang Dudi Udiana nguningayang, logistik pilkada Buleleng sampun sayaga rauh ring sangang dasa 5%. Parindikan inucap kauningayang Udiana ring ajeng Ketua KPU Provinsi Bali Idewa Agung Gede Lidartawan biwa Kepala BKBP Buleleng Kombang Kapa Tri Arya Nono. Ring ajeng para media Dudi Udiana nguningayang logistik pilkada ring Buleleng sampun saya gerau ring sangang dasa 10%, terus sampun pacang kemargiang pengepakan sadurung kaserahang ke TPS, rahina sadurung parikrama pemungutan suara. Divisi teknis penyelenggaraan pemilu kantun nyayagayang simulasi pemungutan suara sanekarin Cikang, pacang kemargiang ring tanggal kali likur November kali tali 4 Pinaka Ketua KPU Bali, sepisanan Pinaka Koordinator Wilayah Kabupaten Buleleng, Dewa Agung Gede Lidartawan ngicen apresiasi becik untuk kesiapan KPU Buleleng mepaiketan ring parikrama pilkada serentak warsa kali tali 4 Sampun rau ring sangang dasa 10%. Ya diasun asapunika lidartawan nukesang, tur metu eling mangde nyelehin tur nureksain malih kuentenan surat suara. Mangde nenten wenten sane masilur ritat kala kasrahang ke suang-suang TPS. Lidartawan talar mepengabdi simulasi pemungutan suara Presida Kemargiang, mangde Presida kedadosang imbel sajroning parikrama pemungutan suara Pilkada serentak ring tanggal 17 November kali tali 4 Dane talar mepengabdi pungut hitung suara pilkada memargi transparan tur terbuka ring samian TPS mawinan C pleno sane kedadosang dasar rekapitulasi hasil Presida kauningin samian angkaning sane wenang. Yasri Yuli Bali TV.